Assalamu alaikum. Hurmatly mekandaşlar. 22 avgust 2021 yıl Soqquluk mal bazarındabız. Çöp jem jaqtara tartib ko'rganlar uchunmi? Birinchi video. Ikkinchi video qo'ylar joqqa, o'ylar joqqa kelet. O'shanlari chetdan tartib boram. Videoni olsa, video like bosib, so'rovlarni kommentariyada qoldiringizlar. Вот это хорошенько пахнет, да, вот так. Это почем? Райхан. 5 сом екен. А перец полугорки? Полугорки 30. А этот болгарский? 25. Полугорки 30 сом, бұл 25 сом екен. А баклажан? 20. Помидор? 25. Помидор 25. Баклажан 20. Бұл что? 25. Piyaz 25 deydi. Cemcama geldik, bir dakika уже розничный oldu keledi. Şu ottog'uy maqta o'xshaydi. Assalomu alaykum. Sizlarku? Ya. Sizlarku? Hop. Qanchadan jigari? 30 so'm. 30 so'm. Ya, optoy shunday da. So'rab o'taman, fleshkani. Onun vardı jigari? 30'dan. Qanchadan bo'ladi endi bo'lari? 29. 29 so'm. Sizchi, qancha ekan arpa? 27 diyorum. 27 dena. Bu yilqida bular, ha? Ha, ko'rak olsa qanchadan bo'ladi? Ya. Ko'rak olsa qanchadan? So'm tushiriz. 1 so'm? 26'dan. 26, ha? Alasın değil mi? Ha, budaychi. Video tartdim. Buğday 30, ha? Buğday 30 so'm. Jigari 29, 28 bo'ldi. Arpa 26 so'm bo'ldi. Assalomu alaykum. Qanchadan? Jigari. 27. Ha, buğdaychi. Buday da. Arpachi arpa. 27 dan barda. Urpaq yo'qmi? Var. Urpaq qanchadan bo'ladi? 21. Urpaq 21 so'm ekan. 27 dan qolganlar. Tak, mana. Tartib bo'lgan jigari. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? 23. 23 so'm. Ha, bo'lcha. 26. 26. Если вот это много будете взять, супка будет? Сколько? Ну, смотря, тонна, 2 тонны, 3. Arpa kaçadan? 27. 27 arpa. Düşü verem deydi, işte körek alsa. Jigari. Jigarining makadep degandey. Ko'dingdan ko'p. Assalomu alaykum. Buğday qanchadan? Buday? 28. Ha, jigari-chi. Arpachi. Üçü birdeyi var shunda. 28 dan. Arpa, jigari. Buğday. Qanchadan mana tartilgani? 28. Buğday var 29'dan, jigari var 30'dan, drablyonlar. Bu arpa, ha? 28 so'm. Drablyonniy. Buğdayla, ya, jigari 29'dan bo'ladi, drablyonniy. Drablyon 30'dan, seviye 29. Buğday var 29'dan. Bu 28. 29, seviye 28. Bu tartilgani 29. Selvi 28. Mana. Yettininki var. Urpaq qancha ekan aka? 21 arzondadir. 21 tushdi bu. Keyin bir tushdi. Benim boğaz düştü deydim. Assalomu alaykum. Qachon bu aka? 28. 28. 28
So'm. 20 adam pitga tushdi. Erkek urg'achi qanchalik? 2 oylik bo'ldi, 2 oylik. 2 oylik turpoq urg'achi 28 deydi. Dostlar, çöptürge qarabız, çöp. Qancha ekan buday? Assalomu alaykum. 28? Jugurchi? 27. Bu yaxshi jugur ekan, 27 so'm. Assalomu alaykum. Aka, urpoq qanchadan? Bak 22. 22 urpoq. Juguri qancha? 27. Arpa qancha aka? Dira. 150 deydi. Chaqasi. Çöplerce qaratamiz. Tak, arpa jem, buğday, juguri, eksportset, bede, uruk deydi. Qancha ekan bu buğday? Buğday 26 so'm. Arpachi? Arpa 25. Arpa 25, bu eski buğday mı? De жаңы. Arpa 25. Жақсы айтып атасыз сен азында. Мына. Номері көріне берген жақтан. 0500 355 444 0773 355 444. Çala berесіздер şu номерге. Так, мына чөптер жаққа келіп қалдық уже. Ассалаумағалейкум aka. Қаншадан болып жатады жүгері? Урукқа да қойын? Жоқ, мен видеоға тартам. YouTube'қа. Ценасын айтып қойыңыз, елдер сұрап жатады. Бола тұрғанын айтыңыз. Сіз диқансыз, а? Же алып сатарсыз? Жоқ, алып сатпаймын, өзім. 26. Бар бұ дағы үйде сатқылық? Сатқылық? Үйде бар. Телефон номеріңіз бересіз бұнда? Çalat sizge. Айтыңыз. 954. 0700 350 950. 300. Ha, 300. 954. 954. Çala berесіздер şu номерге. Жүгері бар дейді. Сатқылық. Ассалаумағалейкум. Арпа қанша, будай қанша? 29. Ha? 29. 29'dan дейді. Keyimi var deydi, 29 somdan. Tak, mına çöp jağa geldik. Var işi uqta atsa gerek. Çöp. Bedi. İyi yok. Жиырма бұл мындай 5-10-дағандарға шындай да? 5-10-дағандарға 350 350 штучно. Штучно 350 беді 22 август. Олар қаншадан екен білбедің бе? Kimdik ekan da? Jatga emasmi? Ular neyse javob aka? 350 beli. Bu mashina men olganga tushib berasizlarmi? Например, прицепмен. Чөт qo'ydim, 270 ta. Sağ ko'p kerakdi. 270 Qamış aralashgan çöp. Al bu yerda 350. Tak, saman yok saman. O çöp. Qamış aralashgan 270 so'm dedi. O bedeler qancha ekan asraysiz? 350? Qancha shtuk bor yoqda? 120 122. Tushpaysizlar, mashina bilan olsa, например. Или tushasizlarmi?
5 сом 10 сом түсіп бересіңдер, а? YouTube'ға. YouTube'ға дейін. Саман кімдік екен әмі? Жылқылар кетті ғой. Бұл жерде дағы беде бар екен. Бұлар Қытаудағы өмше әдетпейік. 350. Жақта қой базары башталды. Nerede jap-жасыл беде тұр. Assalamualaikum. Qancha kelmedi? 350. Bu qanchanchi ko'z? Jap-жасыл ғой, ha? Ha? 350. Sözüңөр түшпедиңер. 340 сомдан түшөт. Саманды сұрайын әм, беріледі. Машинада саман тұрады. Не дейді екен? Қанша сом дейді екен? Assalamualaikum. Саман қаншадан? 220 доллар. 220, арпа будай бе? Будай. Будай, саман 220. Кормовой дейді. Bu qanchadan bo'ladi endi? Qancha kerak? Video tartidan men biraz. Bu yerda 115 tutlar, uyda da var. O'sha dostavkasini, raqam burasini. Dostavkasini men tushirib berasinglar-da, например, 5 сом, 10 сом. O'shanda 200 dan bo'lib qoladi ekan-da, примерно. Yaqinroq bo'lsa. Dostavkasi men nima? Yaxshi. Qayerga qorasini ro'shadan qaraysiz. Yaxshi. 220 buğday saman. Birle mashina saman turadi, boshqa yo'q. Arpa samanda chiqchi yo'q qo'y. Arqa bozorda yo'q. Saman yo'q hozir. Yıl çöp boshi. Savizda ko'p. Savizda qimmat bo'ldi, çöp dog'i. Жақсы достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырыңыздар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштасамын. Көрішкенше аман тұрыңыздар. Чөп базарды бүттік мен. Қой, бұқа, тоқтар жаққа, жылқылар жаққа.